hara men non ko saɗi ko tooli ka radio Lawol Kisal. Inshallah. Joni ɗo are ko 24 minutes luttiɗo e waɗto. Inchallah, nam musidɓe julɓe tedduɓe, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Haray ɗomen innan ko saɗi ko tooli, haray no haldirnoɗen noon inchallahu. Haray hannde ko seydaɓe men tedduɓe woni ko wonani en ɗo ko kamɓe ne invité spécial men on hannde hari ko 00 duwanoɗen natude kono hari probléme technique seeɗa no toon. Haray ɗomen yaafini moƴƴa ko piiji ɗi retarde kon seeɗa kono inchallahu ɓay Allah walli ɓe wawi natude haray ko en goto e muɗum bi isnillahi. Haray noon ɗo enen Amérique ɗon andi haray waɓatuji ɗin no woni différent seeɗa e nder juulugol ngol. Donc haray toon juulugol ngol ko 45. Donc haray ɗo ɓe naata on ɓe fuɗɗo si waɓatu on yoni haray ɓe senoto taw ɓe juula si ɓe wawa artude bi isnillahi ko ɗuma honno ka jonde meɗen gaaɗe. Joni haray ɗen watta micro e juuɗe sokeje Nene Isatou en ɗo haray ɓe sannana en ɓe inchallahu. Nene Isatou haray min watti micro e juuɗe moɗon ɗon bisimillah. Nene Isatou. Nene Isatou haray ɗo nande ɗan. Allo Nene Isatou, assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, aray mi watti sannugol seedaɓe ɓen ɗo e juuɗe moɗon bi isnillahi. Machallah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jami'a. Sayida Fatima awa haray ko saɗi ko tooli ko ahlan wa sahlan wa marhaba biki ko ɗon nande lan Naam ɗomen nande Min nande on Nena Isatou. awa ko tooli sayyidatuna Fatima zawja Ibrahim haray ko ɗum woni ka radio Lawol Kisal fi aduna Allah fof Allah tawra julɓe Allah ɓe fof no hisi goto kala ka wontiri ley nangue haray en jarni Allahu azza wa jalla ko nemini en oɗo nema kadi ande ko neniraɓe meɗen ɓendanɗa hoorema e tinnaniɓe en ka diina wona mantugoɓe ko weltana golɓe woni ko wonani en ka radio Lawol Kisal ɗo e donc haray en jarni jooma tabaraka wa taala ene noon ɓayo wi sen jarni o ɓeyday haray ɓe ƴettani en kadi mawdu labaɗo mo andanɗa hoorema ko fi enen sonnaɓe e sonnaji on kadi l'islam e teddule ko Allah jooma tabaraka wa taala teddini en kon e nde tawno haray yogaɓe ino manka ino majja ɗum ɗon haray noon bisimillahi jalla fi ula yo Allah naggi Nene Fatima ko laaɓi dagui ko yaade respere Allah nden e sunnanela ɗon ɓe humpita en vraiment o teddugal ko Allah jooma tabaraka wa taala waɗani en e kaɗo diina l'islam honno sonnaji on woniri ka diina haray ko saɗi ko tooli tami ɗuɗɗi yewtere nde e neniraɓe natuɓe ɓen kadi fof e babiraɓe e bappiraɓe yoɓe waɗam en du'aji yo Allah ɓantu fi kisal ngal e kala ka diina wona e gollirede fi muɗum yo Allah yafamen kala ko totaɗen faljude yo Allah moƴƴintimen fi dunia wal akhira haray bi idinillah jalla fi ula min wi ko saɗi ko tooli Nene Fatima yoɓe fuɗɗana en nokku on inchallah wono hajja Fatima ta en nakiri ni e ko leereji minute aji seeɗa wonɗe wondude ɗo si neɓiti ɗon haray ko maɓe feenoɓe juula arten kadi e nokku on haray foppo ko toori surtout sonnaɓe yoɓe ɓattu nokku on ko fotawna seeɗa e yo Allah nima en hiirgol hirde labade ɗo hirde nde Allah azza wa jalla wela si mi yewti ɗo haray miɗo innana assalamu aleykum wa rahmatullahi barakallahu fik yo Allah ɗondin on ko laba ya arhamar rahimin amin. Naam ono sati haray on weltanama onon kadi haray ɓe umma Sayda Fatima ko saɗi maɓɓe ko tooli haray Sayda Fatima en haray ɓeɗo ko fanɗe ɓe duuɓi moƴƴa kono alhamdulillahi haray ɓe weltano mawɓe maɓɓe ɓen kadi wallitiɓe ɓe ɓen haaɓe heeɓi ɗum ɗo so ɓe haray ɓen weltano mawɓe ɓen fof haray mawɓe ɓen fof darano kadi ɓiɓɓe ɓen bisimillahi haray ko welwel molanago woni ko invitirɗen ɓe ɗo ɗe haray noon ɗo ko Amérique woni koɓe hikkani en télé New York on toon sinan fayi nam haray ɓeɗo noon ko Dalaba Feɓori woni ka maɓɓe Fuutari ndin haray ko Konakiri woni ko ɓe jibina ko ɗon kadi woni ko ɓe mawni ko ɗon kadi woni ko ɓe duuɗi franco arabe en turi Allah subhanahu wa taala yo Allah tabintin ɓe muɗum tabintine julɓe ɓen fof maɓɓe ɓe mbaraji ɗin
hara en watta micro e sokeje maɓɓe ɓe ara yimɓe ɓen habbike inchallahu hara nen artima min watti micro e sokeje moɗon hara ko saɗi ko toli moɗon. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي خلق الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى ثم الصلاة والسلام على خير البرية نبينا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يبكى الله سبحانه وتعالى on taguɗo gorko e suddiɗo immorde toɓɓere maniyande refti yo julde e kisal wonu e dow on ɓurɗo moƴƴude e tagore nden nelaɗo meɗen on muhammadin e ɓeengure maɓɓe e wondiɓe maɓɓe e kala jokkuɗo ɗatal maɓɓe ngal o feewiri peewal maɓɓe ngal ila yawmi din. inni uhayyikum bitahiyyati ahlil janna fil janna qailan lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. musidɓe an tedduɓe teddirɓe diinal islam hilan salmina on salminango ahlil janna yimɓe aljanna ko nder aljanna nokku kala ko tolorɗon e leydi allahu subhanahu wa ta'ala on. yo allah o waɗu en fo yimɓe aljanna o hawtindiran enen e ɓingureji meɗen ɗen ko aljannaji ɓurɗi towude. muhadaratuna yaduru hawla ikrami almar'ati fil islam. yewtere meɗen nden hino yiilo e bangal teddingol sonnajo on kadina l'islam. nantoro allahu subhanahu wa ta'ala on yo hawrindinan ko yiɗi o wela kanko allahu subhanahu wa ta'ala on immorde ko woni konko alqur'an e sunna nelaɗo on o waɗa on onon musidɓe julɓe wonɓe heɗitagol ɓen heɗitotoɓe yewtere ɓe suɓa ko ɓuri moƴƴude e yewtere nden kon ɓe gollitira. ya ayyuha nnasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. hey ko onon yo yimɓe hule joomi moɗon on taguɗon immorde wonki wuuti o tagi e makki sonna makki sonnajo makko on wa batha minhuma o saaki e maɓɓe kamɓe ɗiɗo rijalan kathiran wa nisaa worɓe ɗuuɗuɓe wa nisaan e sonnaɓe ɗuuɗuɓe. hara en fof ko en hulu allahu subhanahu wa ta'ala on taguɗo en e wonki wuuti. no andirɗen noon en fof haray baba men ko baba adam yumma meɗen ko nene Hawwa
joni noon Allahu subhanahu wa ta'ala on saaki e baba Adam e nene Hawwa worɓe ɗuuɗuɓe e sonnaaɓe ɗuuɗuɓe. Fii hon ɗum lita'arafu ko fiyen andidir jogodiren yurmodiren no Allahu subhanahu wa ta'ala on daliri non ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله سبحانه وتعالى ودالي هيكو أنو ييمبه من تجيئهم immorde gorko e suddiɗo o waɗi en kadi leƴƴi hino woodi e meɗen maninkaɓe hino woodi e meɗen fulɓe hino woodi e meɗen sosoɓe hino woodi e meɗen arabuɓe hino woodi e meɗen portoɓe o tagi en o waɗi en leƴƴi leñol be e haala muɗum o waɗi en gori fihon ɗum lita'arafu fiyen andidir joni noon haray sonnajo on ko Allahu subhanahu wa ta'ala on woni ko tagi mo wano no o tagiri noon duhiɗo on teddini sonnajo on diina l'islam on sabu noon fil jahiliya sonnajo hari ko jippinaɗo valeur makko ado islam on sonnajo mara teddungal sonnajo on ko jogitoraɗo no jogitorawo si modi makko feƴƴini o mara geɓal bal e nokkuli goo so tawi moodi suddiɗo on feƴƴini ɓe ƴettay suddiɗo wuuruɗo on ɓe sunnida mo e moodi makko ɓe wara suddiɗo on sabu honɗum sabu angal teddingol sonnajo on sabu jogitoragol sonnajo no jogitori o Allahu subhanahu wa ta'ala on o teddiniri sonnajo on diina l'islam o waɗani sonnajo on geɓal haray noon duhiɓe ɓen hiɓe haani jogitorgol sonnaɓe ɓen no du'ira non nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki e maako maɓɓe fi hajjati lwada qala alayhi الصلاة والسلام
أيها الناس اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله إن لكم عليهن حقا ولهن عليكم حق. نلا صلى الله عليه وسلم حجة الوداع بماكي هيكو أنو يجيمبي هولي الله efe sonnaɓe ɓen jogite sonnaɓe ɓen no haniri non wondiron e maɓɓe no moƴƴiri wano no allahu subhanahu wa ta'ala on daliri non wa ashiruhunna bil ma'ruf wondire e sonnaɓe ɓen no moƴƴiri woton jogitorɓe no jogitorɗon ɓe wo sonnajo simo faami diina haray ko hoɗere. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki gonɗi on jogittike sonnaɓe ɓen bi amanillah e hoolare Allah. Joni noon tawi goɗɗo halfinama hunde himo du'a jogitoragol nden hunde no haniri non e no labira. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e makani en on fuu kon ayninaɓe on fuu ko on landiteteɓe ko aynina ɗon kon e maaki duhiɓe ɓen ko ɓe ayninaɓe sonnaɓe maɓɓe ɓen ɓe ngureji maɓɓe ɗin. Joni noon haray on amana ɗon ɓe du'a jogitoragol mo no haniri non. wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah on dagitironi farjuji maɓɓe ɗin e konngol Allah ko ɗum woni a suɓike o sonnajo hari nyande goo a andama o andama yahi ha a wi'i a faala yo dewgal wono hakkundeji moɗon. Alhamdulillah yaha noon ha Allahu subhanahu wa ta'ala o laatina dewgal ngal wona hakkundeji moɗon haray ko ɗum ɗo woni Allah on daginani duhiɗon on sonnajo ɗon. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki onon duhiɓe ɓen on jogitani sonnaɓe ɓen haqqeji wa kadhalik sonnaɓe ɓen kadi hino jogitani duhiɓe ɓen haqqeji kala hino du'a jogitagol wakkilo junnita goto kala e maɓɓe haqqe mo on tigi du'a junnitugol kupulji ɗin ɗiɗi kamɓe residirɓe ɓen. haray nena Fatmata ñifti wakoto yoni kamen ga naam haray leer julgol ngol yoni ok na problem joni o ay tangin on ko na minute jelu maybe gasa ko 10 minutes sappo e ɗiɗi
okay, no problem. na ronka hoto waɗum Gasi jonde men habbi on si Allah jaɓi awsani en joni si Allah jaɓi inchallah. Naam ene gottoɓe tedduɓe haray no nanirɗen ni haray ɗumen yaafini fota ɓaynon ɗen anndi ko woni kon fof haray waɓɓutu on no hecci piiji ɗi fof no mi wowdiri noon ka ara num wondema haray ko seeɗa ɓe naatata ɓay sen inni kadi haa ɓe naata num juula si ɓe naata haray jemmi ko si probléme technique on heɓanoki hara ɓe naatu no law ɗon ɗum haray woɗɗike seeɗa kono foye mum ɗum haray ɗumen inna on toujours ɗen poɗa habbitagol ɓe sentoto joni bi isnillahi continue yewtere nden inchallahu haray kadi kala mo tawata o hawrodiraɗe ko fuɗɗorde ɗo haray woti kadi hino wawi haray ɗiɗo fof ɗon andi ɗi woni disponible ka honno ka YouTube lawol kisal haray ɗon wawi jentitoyade ɗi toon kadi inchallahu haray on fof ɗon weltana ɗon du'ana haray ɗen andita kadi saydaɓe men addinoɓe waɗande en yewtere ka radio lawol kisal ɗon ko ɗum woni Hajja Oumar Yero Bari haray ko ɓeɗo ɗimmiti illa fuɗɗiɗen ka radio ɗo sikki ko duuɓi 6 ɗin woni arde ɗo nini alhamdulillahi machallah haray en torki Allah subahanahu wa taala yallah yoɓu ɓeɗo kadi joddi aljanna okkora en suga ɓeɗo sonnaɓe buy kadi gaɗe ɓiɓɓe men jiwɓe ɓen kadi saabuna haray soɓe wa islam on ala haray on fof ɗon weltana e ɗon du'ana haray ɓeɗo ko ƴetti nene isata kadi nene haray en torki Allah subahanahu wa taala on yo Allah ñiɓin giggol fi Allah ngol hakkude maɓɓe haɓe tawoya juumi maɓɓe amina ya rabbi haray donc haray en weltanire ɓe fof maɓɓe haray assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu min artoya mon e nder minute aji yogaji assalamu aleykum. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا بسم الله الرحمن الرحيم صلوات ربي وسلامه على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مسبجوبة تجربة دين الإسلام بإذن الله تعالى إن تكتاد كهارنا نلا صلى الله عليه وسلم معك استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان في أيديكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم
furujahunna bi kalimatillah. Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wasiye sonnaɓe ɓen ko moƴƴi. Sabu noon sonnaɓe ɓen ɓe wattama e juuɗe duhiɓe ɓen. Nelaɗo makani en duhiɓe ɓen ɓe ƴettiri sonnaɓe ɓen bi kalimatillah e konngol Allah. Allah won daginaniɓe yo ɓe resu iw masna wa thulatha wa ruba, iw ɗiɗo tato hannayo. Tawi noon on tigi andi tenata ɗum ɗon fuu ma hunnata hakkundeji maɓɓe kamɓe sonnaɓe ɓen, yo o ƴettu goto fa wahida. Haray duhiɓe ɓen ko yo ɓe andu wondema o hoolare woni ko ɓe ƴetti ɓe du'a jogitagol tambito nden hoolare ko ɓe ƴetti. Allahu subhanahu wa ta'ala on teddini sonnajo on, o teddinirimo diina l'islam on. ولا يهين المرأة إلا لئيم. جاسنتا sonnajo si wona jasuɗo. Almar'atu la yukrimuha illa karim. Teddinta sonnajo si wona aaden tedduɗo. Sabu non sonnajo ko lo'uɗo. Sonnajo wa duhiɗo. Sabu honɗum, sabu Allahu subhanahu wa ta'ala on wi en ko Al-Qur'an haray ko duhiɓe ɓen Allah on waɗani daraja. Kono noon fii o waɗani duhiɓe ɓen daraja, haray ko yo ɓe andu sonnajo ko teddinteɗum, sonnajo ko tambitateɗum, sonnajo ko yurminteɗum. Wano Muawiya o fillani en hadis yo jalli e Allah woni e sahabajo on, qala o maaki ya Rasulallah, ma haqqu zawjati ahadina alayhi. قال صلى الله عليه وسلم أن تطعمها إذا طعمت وتقسوها إذا اقتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki ay landike ɓe sahabajo landi nelaɗo ko ayyo nelaɗo Allah kon ɗum woni haɓɓe sonnaɓe amen ɓen e dow amen. Sahaba ɓen kamɓe ɓe hulayno Allah, ɓe yurminayno sonnaɓe ɓen, ɓe tambitotono sonnaɓe ɓen. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki
ko si a ñaami ñamminaama. Si duhiiɗo on nafike wonaa yo yeggitu ɓe nguure makko nden. Sonnaaɓe ɓen kamɓe kadi ɓe haɓɓitaaki ko beetum ɓe heɓa ko weli ñande wo ñande. Kono haray ɓe hatonjini wanono duhiiɗo on hatonjiri non e nafagol. Idan si ɓe nafike ko yo ɓe wallu kadi sonnaaɓe ɓen ɓe nafoo. Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki holti noon ɓe si on holti. Joni noon accugol sonnaajo on o ɓiɗo tawa o mara ko watto o yaha ko tumbodire. Hinole Allahu subhanahu wa ta'ala on ko an duhiiɗo on halfini o sonnaajo. An ñande wo ñande hi a sanzindira conci labaaɗe. A yeggiti kan sonnaajo on himo hatonjini e ko labaa. Idan so tawi duhiiɓe ɓen ɓe holti ko ɓe holtin kadi suddiiɓe ɓen. Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wala tadribil wajha. Woto duhiiɓe ɓen piyu sonnaaɓe ɓen ka yeeso. Subhanallah. Fewndo o alhaali ɗo hino hulɓini. Sabu non yahi han ko tawata kon duhiiɓe goo ɓe monoto température maɓɓe on ƴewa haa ɓe piya suddiiɗo on. Ɓe piya mo haa ɓe wona sabu makko. Ɗum heewi ko waɗata. Heewi ko waɗi kadi. Neɓaali kadi e 2020 ɗo 2020 ko meɗen woodi duhiiɗo piwɗo sonnaajo makko on haa ɗum ɗo woni sabu sonnaajo on feƴƴini. Subhanallah. Si tawi sonnaajo on o waɗi ko welaalima an duhiiɗo on, Allahu subhanahu wa ta'ala on hino wallini sariyaaji ko alqur'an gollitirɗen ɗon. Jeeju si a jeeji jaɓaali sonnaajo on jaɓaali a multi a geri gereteɗen fof ferumo. Tawi ɗum ɗon fof gasaali sa piyaymo piyumo ko juuɗe ma ko koyɗe hata memo yeeso ngonde utte e dampe. Ɗum ɗon du'aka sonnaajo. Almar'atu la yukrimuha illa karim. Sonnaajo teddinta sonnaajo si wona tedduɗo. Wala yuhinuha illa la'im. Jaasinta kadi sonnaajo si wona jaasuɗo. Sa yi goɗɗo himo wi'a e koye fulamusu woy koye ala ko koye ɓokki. He o fulamusu ko sonja tum. Andu o wonɗo wolugol ɗum kanko tigirin ko hoyɗo. Si wona ɗum ko sonnaajo on waɗata duhiiɗo on goɗɗo. Ko kanko teddinta duhiiɗo on haa duhiiɗo on tedda. Ko sonnaajo woni nene ɓiɓɓe maaɓen. Ko kanko jogitoto nder suudu ndun. Wota piwmo, wota uttomo. Si a monike waɗu ko Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki kon. Si tawi hi'a jooɗi immo daroɗa. Si tawi hi'a dari jooɗo. Si tawi hi'a waali immo daroɗa. Maɗo yaha salligoɗa. Sabu noon sheytan hino dogira e ƴiiƴan neɗɗo on
e ɓandu neɗɗo on wano no ƴiiƴan ɗan dogirta non e ɓandu neɗɗo on. Sheytane hara no jinda e ɓandu neɗɗo on waɗa o tikka o mono wano no ƴiiƴan ɗan dogirta non e ɓandu neɗɗo on. Haray ko yo on tigi yahu o salligo. So tawi ɗum ɗon fof wawali ɓernde ma nden, haray yandi sonnaɓe ɓen hino jeeji duhiɓe ɓen wontirɓe ɓen leyɗe porto wano Amérique ma Europe. Jimji no woodi, yoɓe seno ko jimji ko boteteno ton, ko dampeteno ton, ko utteteno ton. Yoɓe seno ko jimji ton ha ɓernde nen jippo ɓe arta ko cuuɗi. Siko Afrique haray tawi ɓe wawata muññagol ko sonnaɓe ɓen waɗata ɓe kon ɓe jeejiɓe ronku, ɓe feriɓe ronku, haray woto ɓe piyu haa ɓe wona sabu sonnajo on. Sabu non Allah wonno dagini dewgal mo dagini cergal. So tawi mettitima nattu haa ko ittuɗa ɗon. Sonnajo hoynetaake, sonnajo yennetaake, sonnajo huɗetaake no jeeya e bakkatu mawnuɗo mo on tigi heɓata si o huɗi sonnajo. Jooni siko Afrique so tawi on tigi wata muññagol yo on tigi seeno ɗaɓɓa sike wali kewi moolanangi jober wi moolanangi ɓe waɗa ɗon karate haa ko ɓernde makko no ɓutta. Kono woto ɓutto sonnajo on ko yeeso o dampa o piya piggal masibo o piya haa o wara o anda en fof e wuuri seeɗa en maayi puuma. Kala ko naɓori kon ko ɗum ɗon hettoyta yawmul qiyama. Waɗi waɗani hoore mum, acci accani hoore mum. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli, akhrajahu at-Tirmidhi. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko ɓuri moƴƴude e moɗon ko on ɓurɗo moƴƴagol e ɓeyngure mum nden. Joni noon nelaɗo ɓe maaka ko ɓuri moƴƴude e moɗon ko on ɓurɗo moƴƴagol e ɓeyngure mum nden. An acca 9 ronka muññagol o sonnajo, ronka anditugol sonnajo ko lo'uɗo. Tawi ko aden tawayɗo mawɓe makko ɓen feƴƴini o rena goto si wona an o duhiɗo, o mara giɗo si wona an o duhiɗo. Si o maapike ala ko ittanamo ande si wona an o duhiɗo. Joni noon yeggita ɗum ɗon fof ronka moƴƴagol e ɓeyngure ma nden. Haray hen hulɓini nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki non wa ana khayrukum li ahli, ɓe maaki ko kamɓe ɓuri moƴƴude ka ɓeyngure maɓɓe. Haray goto kala e meɗen hino du'a moƴƴagol ka ɓeygureji wa kadhalika enen sonnaɓe ɓen kadi ko yen moƴƴo e duhiɓe ɓen. Sabu noon enen kadi ko en halfinaɓe galleji modiɓɓe meɗen ɓen e fayɓe meɗen ɓen ko en landita ceeɓe ko halfina ɗen kon. Hare en fof ko yen jaɓu moƴƴugol gikku. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe nulirama
sabu timmingol moƴƴugol gikku. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam athqalu shay'in fil mizani al-khuluqul hasanu. No jeeya e hunde teddinayde peesirɗe neɗɗo yawmal qiyama gikku moƴƴuɗo. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum ɓe mantira ko alqur'an wa innaka la ala khuluqin azim. Pellet a Muhammad hi amari gikku moƴƴuɗo, gikku labaɗo. On tigi ko yo moƴƴen jikku muɗum on kato ñentina nelaɗo jikku o wona jikku moƴƴuɗo. Hara wona yo taw so tawi duhiɗo yalti ko yaasi himo welti, o arti ko suudu o holla ko kanko laami suudu ndun, hara himo moni, himo sikki, himo sonka tun. Wuto duhiɓe ɓen jaɓu ɗum ɗon ko yo taw si duhiɗo on senike ka golle minen sonnaɓe ɓen min hawjay yo duhiɗo on sento ka suudu. Hara himen miisi on tigi, himen hatti on tigi, kono wona yo taw sonnaɓe ɓen ɓe foofi ɓe hettike wo si duhiɗo on senike ka golle. Haray jikku moƴƴuɗo waɗale ɗon. Qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisa'ihim khuluqan rawahu Tirmidhi. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko ɓuri timmude gonɗinɓe ɓen gonɗinal kon ɓurɗo moƴƴugol gikku. Wa khiyarukum suɓaɓe ɓen e moɗon khiyarukum linisa'ihim ko ɓen suɓaɓe e sonnaɓe maɓɓe ɓen khuluqan gikku. Sike hara hiɓe jogiti sonnajo on, hiɓe teddini sonnajo on, hiɓe yurmini sonnajo on. Ɓe anda kamɓe duhiɓe ɓen. Wondema nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɓe maaki yummama laabi tati. Ko sonnajo wonata yumma duhiɗo, ko sonnajo wonata bandirawo duhiɗo, ko sonnajo wonata ɓiɗɗo jiwo duhiɗo, ko sonnajo wonata yaaye duhiɗo, ko sonnajo wonata nene mawɗo duhiɗo. Idan duhiɗo on no du'a teddingol sonnajo on. Wona yo taw sonnajo on himo ɓitti ka ɓengure makko, hara himo andi da'iman ko ɓernde makko kanko on mara teddungal ko galle, o mara teddungal e juuɗe moodi makko. Si a teddini sonnajo ma on, jama on teddinaymo, kono deeke a jippini fi makko, a hayfinimo, jama on kadi ko non jogitorta sonnajo on. Haray sonnajo no hatonjini ko wi'ete kon teddungal.
o anda hihi duhiɗo on hino teddinimo ka nder suudu hakkunde yimɓe ko tumbodire ko ɗum ɗon weltinta wallinta ɓernde suddiɓe ɓen sabu non jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqala man ahaqqu nnasi bihusni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka muttafaqun alayh ari gorko fade kanelaɗo muhammadin sallallahu alayhi wa sallam faqala o wi'ani nelaɗo e yimɓe ɓen fof ko hombo o du'a moƴƴagol e muɗum o teddina nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ummuka o landiti kadi thumma man nelaɗo maaki ummuka o landiti fahen kadi nelaɗo serali ɓe maaka ummuka laabi tati si ɓe maaki non thumma abuka laabi tati heɓe maakude ummuka si o landiti qala thumma man qala thumma abuka reftinon baaben ma andi ɗum ɗo holli sunnajo on himo mari teddungal nokkugo kadi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki aljanna on himo ko sengo aljanna on hino ko sengo ley koyɗe yumma moɗon kono subhanallah duhiɓe goo hay yumma maɓɓe haray no yurmi ha feƴƴiti ɓe okkoray ɓe nafo ɓe holtina ɓe kono ɗum ɗon fuu tawa teddungal alaa ton ɓe teddina mawɗo on ɓe teddina yumma maɓɓe ɗum ɗo wonta honɗum ko ɓe ñaami wo wonta ndiyam suuvan hara mawɗo on hino yoosi tun ko ɓe holtinakon fof ɓe yiggita fi honɗum ko ɓe maakata kaarijo teddinala nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maakane wonande duhiɓe ɓen عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له 3 بنات أو 3 أخوات أو ابنتين أو أختين أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة رواه الترمذي قام أبي سعيد وماكي نلا رسول الله عليه وسلم كلا لاتني 3 بنات بيبي جيوب تاتو أو 3 أخوات مادم بندراب تاتو أو ابنتان مادم بيبي جيوب ديدو أو أختان مادم بندراب ديدو فأحسن صحبتهن ومؤجني وندقل مأبنقل واتقى الله فيهن وهولي ألا إفي مأبه فله الجنة هريه نودني مو الجنة كل نتو فالته بوري الجنة انفو
ko wonɗen ɗaɓɓugol ko aljanna. Sabu non ko hoore leydi ɗo en fuu en iway ɗo nyande go. On tigi wuri ɗo seeɗa o maayi pooma. Mono andi non no fukkite ka artata on tigi kato o yooɓo ko lannata. Haray so tawi on tigi hino mari jiwɓe tato, ma ɗum bandiraɓe tato, ma ɓiɓɓe jiwɓe ɗiɗo, ma ɗum bandiraɓe ɗiɗo, yo wakkilo o wonda e maɓɓe no moƴƴiri e no lawira. O hula Allah e fe maɓɓe. Hulugol Allah e fe maɓɓe ko yo on tigi walluɓe no ɓe faamira diina l'Islam on, no ɓe andira ko hombo woni Allah, no ɓe heɓiroya aljanna nyande jango. Si on tigi waɗi ɗum ɗon, haray yo duhi ɗon andu no wodanimo aljanna. Fillike o hadis ɗo rawahu Tirmidhi, Imam at-Tirmidhi. Haray ko yo duhiɓe ɓen andu tooñe moƴƴa, tooñe hino jeeya e piyugol sonnajo on. Piyamo, ma ɗum lettamo, ma ɗum hoynamo, ma ɗum sabotamo. Allahu subhanahu wa ta'ala on himo daali ko Al-Qur'an. Qala Allahu ta'ala: innahu la yuhibbu adh-dhalimin. Tabiti Allah o yiɗa toñaɓe ɓen. An ɓaytum ko an depansata ko nder suudu, ko an jonna daraja on, ko ɗum waɗi si a toña o sonnajo bimbi e kikiɗe. Allah yiɗa toñaɓe ɓen. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نادى صلى الله عليه وسلم إماكي هاري دندو الله سبحانه وتعالى ونكو دالي دندو: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. رواه مسلم. الله سبحانه وتعالى وين هيك أنا يجيابه وحرمني توني إدو مكو ووأدي كدي توني دين حكو ديجي مدين حرمو دي. الله وين متين توني ندير ayi'ay ɗo duhiɗo hino sonja suddiɗo fihi mo addi mo Amerique ma ɗum Europe, o juɗɗina sonnajon e hoore yiite. Sonnajon susata memminagol ma wowlugol, o fewta suddiɗo on o wi'a ko min adduma Amerique ma ko min adduma Europe. O duhiɗo o yeggitino Allahu subhanahu wa ta'ala no daali ko Al-Qur'an: askinuhunna min haythu sakantum. Honne ɓe nguli moɗon ɗin nokku ko hoɗuɗon ɗon, ko d'ivoire ma ittugol mo Afrique addamo Amerique ma Europe fi hon ɗon, ko an suɓi o sonnajo, ko an ƴetti responsable o sonnajo, ko an wi hunne naypiji ɗin fof e fe o sonnajo. Idan haray ko responsable ma addugol mo nokku ko wonɗa ɗon, wona memminande wo ma memminande ɓe wajitirgol sonnajo ko min adduma leydi Porto. A yeggiti simi addanoma a aratano, a yeggiti ko min adduma.
e o duhiiɗo o yeggiti wondema Allah won o happino kodreji ɗin fof o muyanino o suddiɗo o aray leyɗe Portugal heewi reseyɓe sonnaɓe accaɓe Afrique faale addugolɓe leyɗe Porto tawa Allah muyanaɓe en sonnaɓe ɗon argol leyɗe Porto immaɓe ɗon ka heɓugol kaydiji ɗin ma ɗum tawa lajal on tiringal timmi o faato avanke yo a gaynu reglgol ko du'a reglede kon fof fiyaddugol ma idan haray en andi so tawi Allah wonni winani sonnajo o ari leyɗe Porto hare golle muyanimo wona yo duhiɗo on sonju sonnajo on bal duhiɓe goo ko honɗum ɓe waɗata ko ñannalngol suddiɗo on wi'a kala ko golluɗa a jonnaylan ma ɗum woɓɓe ɓe puusa sonnajo on haa o yaha o golloya ɓe yeggitino ko kamɓe jonna responsable dankagol o sonnajo si a nafike wallu sonnajo on o nafo si a holti wallu mo o holta simple wona piiji boy on tigi landa Allah on fawali wonki si wona koki tonata kon a wi'aka ya jonnu sonnajo on ɓuri ko marɗa kon joni noon kadi so tawi sonnajo on woni ko kanko senani hoore makko ko yaasi o ɗaɓɓoyi woni ko an enni yo ɗaɓɓoy so tawi o heɓi wallidirgol ngol no laba moƴƴa no ɓeyda giggol e yurmede hakkundeji moɗon kono wota bago mo ko golli wo jaɓa naɓana siɓɓe maɓen maɓe falanaɗaɓen maɗo ƴetta soda keyeji terenji maɗo ƴettaɗi wallina e banque ji ñande go fatoɗa acca sonnajon e jungo mehe tawa o wawata hay hendagol o rona kanko e ɓiɓɓe makko ɓen konko accuɗa sabu noon fewndo wawuɗa o waaɓi a jaɓino ko mari kon a ƴetti ko o mari kon e ko marɗa kon fof a wallini e banque ji ma a soodi terenje si a feƴƴini hinole woɓɓe tawi duhiɗo on feƴƴini siɓɓe makko ɓen hino ƴettude kala ko o mari ɓe hirbo ɓe acca sonnajo on e jungo mehe ɓe yeggita wondema Allahu on himo waɗi sariyaji ko alqur'an sonnajo on ko du'aɗo ronugol jawdi moodi makko ndin ɓiɓɓe makko ɓen ko du'aɓe ronugol yo fami on siɓɓe duyiɗo o wallu sonnajo on o hetta geɓal makko ngal kanko e ɓiɓɓe makko ɓen ɓe anda o sonnajo o alama o fewta si wona Allahu subhanahu wa ta'ala on Allah won noon o toñata o yiɗa kadi toñowo o harmini kadi toñeɗen hakkundeji meɗen ndaren nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ɓen suɓaɓe ɓurna e dendanagal tagore nden Ummu Habiba yumma meɗen Ummu Habiba feruduno e moodi maɓɓe e seeni Habash laati moodi maɓɓe kamɓe murti yalti ka diina l'Islam
Ummu Habiba ɓe suni suno molanango. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam sabu yurmingol teddina sunnajo on ko honnum ɓe waɗi ɓay modi makko murti yalti ka dinal islam ƴettitama e hoore keferankangu maɗum keferankaku. Joni noon ɓe yi sonnajo on o sunike ittangol mo suno ngon, yurmingol sonnajo on, teddingol sonnajo on. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe resi yumma men Ummu Habiba. Ane ko hombo moƴƴi ɓuri Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Soɓe woɓɓe hakke manko ɓe jasini fi sonnajo annanay hiɓe maaka ɓe sonnaɓe ko yiwɗaɓe wo hiɓe laafa ɓenɗe maɓɓe. Walladhi nafsi biyadi, mi wondiri on mo wonki anki woni e juuɗe muɗum. Tawi duhiɗo o yenni maɗum o hoyni maɗum o huɗi sonnajo, woni ko ɓeygu makko, woni ko ɓiɗɗo makko on, woni ko bandirawo makko, ko yo andu Allahu subhanahu wa ta'ala on landitoytomo ɗum ɗo nyande jango. Allah on hasibo yai on tigi landitomo ko fi honɗum o waɗani ɗon. Si en daari ko atti jaɓugol naata ka nder islam ko sonnajo yumma men nene Khadija, ko atti feƴƴingol ka diina islam sabu naatugol islam on, yiɗugol islam on ko sonnajo. Yumma men Sumayya, idan ɗum ɗo holli sonnajo on mo mari geɓal ka diinal islam. Piiji boyi duhiɓe ɓen e sonnaɓe ɓen hiɓe fota e muɗum. Ko ɓe ɓurdi wo ko konko Allah on ɓurni duhiɓe ɓen e suddiɓe ɓen, ko ɗum ɗo woni ko ɓe ɓurdi, amma ko lutti kon fuu hiɓe fota. Sabu noon Allahu subhanahu wa ta'ala on himo daali ko Al-Qur'an: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سورة النحل. الله سبحانه وتعالى اندالي kala on golluɗo golle moƴƴuɗe immorde e gorko maɗum suddiɗo tawa ko gonɗinɗo falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, mi wurnaymo gurdam newiɗam.
idan ɗum ɗo holli en suddiɗo on fii makko wona ko jasinte, sabu noon kanko kadi so golli golle moƴƴuɗe a ɓuroytama yawmal qiyama. Allahu on o tagi yimɓe ɓen, o tagi en, o waɗi en leƴƴi o waɗi en gori fii honɗum fii ndaarugol ko hombo e meɗen ɓurata hulugol mo. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Ko ɓuri teddude ko Allah kon ɓurɗo hulugol Allah. Wona ɓay duhiɗo on ko duhiɗo ko kanko ɓuri teddude ko Allah. Ko ɓurɗo hulugol Allahu subhanahu wa ta'ala o ko non ɓuri teddude ko Allahu subhanahu wa ta'ala on. Heewi sunnaɓe boy tawayɓe hiɓe wakkili moƴƴa ka diinal Islam, hiɓe walliti tagore nden, hiɓe walliti hiɓe darani diinal Islam on. Sabu noon Nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam hiɓe maaki ko ɓuri moƴƴude e moɗon onon tagore nden fuu ko on ɓurɗo moƴƴagol e yimɓe ɓen, ko on ɓurɗo moƴƴagol e tagore nden. Wi'a ko gorko tum duhiɗo e suddiɗo ko ɓuri moƴƴude e maɓɓe ko on ɓurɗo moƴƴagol e tagore nden. Hara en fuu woni duhiɓe ɓe, woni suddiɓe ɓen ko yen jaɓu wondugol no labira e no haaniri non kala jonni taoya teddungal ngal du'ana ɗimmo makko on. En fuu ko en tagaɓe immorde e lowpal, immorde e toɓɓere maniyande, no anda iman no ɓeydo no ɗuyto. مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان هو أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. مذهب yimɓe sunna ɓen wal jama'a ko woni gonɗinangal yazid wa yanqus, hino ɓeydo hino ɗuyto. Telen makko duhiɓe ɓen, telen makko suddiɓe ɓen. Joni noon yazidu bi ta'a hino ɓeydora sabu ɗuftagol Allah, waɗugol moƴƴereji ɗin, moƴƴugol gikku, wondugol e sonnaɓe ɓen no hanire non, no labira teddina ɓe, anda diina l'Islam on no teddini ɓe, hino jonniti ɓe teddungal. Wa kadhalik sonnaɓe ɓen kadi teddina modiɓɓe maɓɓe ɓen, sabu noon enen sonnaɓe ɓen kadi Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɓe maaki hadith eggaɗo e Abi Hurayra an Abi Hurayrata wa Anas ibn Malik radiyallahu anhum عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت
فرجها وأطاعت زوجها قيل لأدخل الجنة أو لأدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. سلني حديث إمام الألباني الجمع أبي هريرة أنس بن مالك يلي ألا ونعم به الجامع جاء نلاد محمد صلى الله عليه وسلم نلاد بماكي قال بماكي استوي سناجون وجولي وقتوج مكودين جوي هرونا جولو قل فنا أتش ألانسرا جولا فترو أتش جاي tawa on tigi no respecte julde nden no juulirde no hanirano sonnajo on si o juuli waɓutuji makko ɗin jowi o hoori lewru suumaye ndun o reeni farju makko on hara sonnajo on wona yo wonu yiwɗo mo wo anday ko honno o sifori sonnajo teddinimo diina l'islam on waɗanimo teddungal teddinirimo wonugol mo sonnajo duhiɗo teddinirimo okkugol mo ɓiɓɓe teddinirimo waɗugol mo ko kanko jibinta duhiɗo jibina suddiɗo idan haray ko yo reenu farju makko on tawa andama ko sonnajo si wona modi makko wano nene Maryam no andirɗen non Allahu subhanahu wa ta'ala no janti inde nene Maryam ko alquran ko heewi Allah on suɓi nene Maryam suɓi ɓe waɗi ɓe yumma annabajo annabi Isa tawata on annabajo ɗon o mara ko wi'ete kon baaba Allah teddiniri nene Maryam ɓurnugol ɓe e dow sonnaɓen fuu Allah teddiniri nene Maryam ɓay ɓe tumama wondema boobo mo ɓe jibini on ko kamɓe woni ko ɗaɓɓoyi baaba on ɗon ɓe adday baaba on ɗon ɓe tumama hunde tawayde goto e meɗen yiɗa tumirede nden hunde ko wiyete kon zina Allah o laɓɓini ɓe e ɗum ɗon waɗi nene Maryam aya waɗi ɓiɗɗo mo ɓe jibini on annabajo waɗi mo kadi aya ɓen ɗon ko ɓe sonnaɓe wa kadhalik Allahu subhanahu wa ta'ala on teddiniri sonnajo on innitirgol sonnaɓe ɓen ko alquran suratu nisa ha hande en jangi ko alquran en hawrodiri e suratu rijal la noton suratu Muhammad suratu Yusuf Ibrahim ɗum ɗon fof noton kono spécial hara ko jamu wona mufrad wona goto hara ko jamu duhiɓɓen fuu ɗum ala ko alquran kono amma sonnaɓe ɓen hiɓe mari suratuwol spécial ko Allah on innitiri ɓe ko alquran suratu nisa ɗum ɗon ko teddingol sonnajo on okkamo teddungal okkamo ko wi'ete kon valeur
o sonnajo duhiɗo on ƴettirimo fewndo o ƴettatamo diggol yiɗugol mo o acci rewɓe luttuɓe ɓen fuu o fewti o sonnajo o wi'i ko ammi faalayo wono yumma fayɓe am ɓen ko ammi faalayo danko suudu andum ko ammi faalayo okipanolan e komi woni ɗaɓɓugol kon e morde e arkiseeje idan haray duhiɗo on hino du'a junnitugol on sonnajo mo ɗaɓɓi ɗon junnita sonnajo on teddungal yurminamo wa kadhalik suddiɗo on kadi haray himo du'a e tambitagol Naam haray sonnajo on kanko kadi himo du'a teddingol duhiɗo on o anda duhiɓɓen heɓe ɗuuɗi kono o fewti o duhiɗo o wi'i hihi ko ammin kadi mi yiɗi ko ammi faala wondugol e muɗum e gurdam an ɗam sabu noon haray suddiɗo hino anda kanko ko gorko goto woni ko waɗana sina hara modi makko faati idan haray ko yo teddin duhiɗo wondema si o teddinimo haray himo mari baraji ko Allah bal si o teddini duhiɗo on si o ƴettitama tawa modi makko hino weltanimo haray hino wodanimo aljanna jonon minen kadi ala ko min ɗaɓɓata ɓuri aljanna duhiɓe ɓen ko aljanna faala suddiɓe ɓen ko aljanna faala ko ɗum wona folondirede ko hoore leydi ɗo haray kadi wa fi dhalika falyatanafasi almutanafisun folondiraɓe ɓen kadi ko e ɗum ɗon du'a folondirgol heɓugol welaye Allah e aljanna sabu noon mo naati aljanna haray o seedi e tampere e sonja a wi'ay a heɓi ɓuttu ɓay a leyɗe porto kono si a taskike a ndaari a taway jaka ɓuttu on haray koko luttata ton ko ton ɓuttu woni si a ndaari iw bimbi iw ko finuɗa hi'a okkipi tun e gurdam aduna e leydi wo leydi ko wonɗa a taway fotere nden daga aljanna ronkere ala ton sonja ala ton ɓuttu e deƴere hare ko ton e welo welo e nemaji muɗum no jeeya e nema ɓurɗo mawnude ɓe yimɓe aljanna ɓen heɓoyta yi'ugol joomi meɗen subhanallah yi'ugol taguɗo dendanangal tagore nden tagi yimɓe tagi jinna tagi leyɗele ɗen jeeɗiɗi e asamawuji ɗen jeeɗiɗi e kala ko woni hakkunde majje ɗum ko nema mawnuɗo nema tawayɗo goto kala e meɗen no du'a toragol Allah yo Allah won tawnumo e ɓen naatoɓe aljanna heɓa nemaji ɗin heɓa nemaji wonɗi ɗin ka nder aljanna welo weloji ɗin tawe e ɓen yi o yayɓe Allahu subhanahu wa ta'ala on الله سبحانه وتعالى هم ذلك القرآن قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لآيات لقوم يتفكرون. الله سبحانه وتعالى أدالي سورة الروم نجايا آية مكودن وتغني duhi ɓeɓen sonnaɓe fihon ɗum litaskunu ilayha fiyo ɓe deeƴu e maɓɓe o waɗi wa ja'ala baynakum o waɗi hakkundeji moɗon onon resindirɓe ɓen kupulji ɗin ɗiɗi mawaddata wa rahma giggol e yurmede. Allah won waɗi giggol e yurmede hakkundeji meɗen. Joni non tawi giggolngol iwi to on tigi jaɓu yurmede nden iwa. Allahu subhanahu wa ta'ala on mo wi en irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Yurmine ɓe wonɓe ko hoore leydi yurme on wonɓe ɓen yurme on wonɗo on ka asama. Allah won wi'i tagore nden woni duhiɗo woni suddiɗo goto kala e meɗen ko yo yurmin oya yurmodire yurme wonɓe ɓen ko hoore leydi yurme on wonɗo on ka asama yurme on Allahu subhanahu wa ta'ala on. Joni noon so tawi giggolngol iwi woto duhiɗo on jaɓo yurmede nden iwa sabu noon si yurmede nden iwi ko ɗum ɗon waɗata ha o piya o sonnajo ha o masimbinamo ha o jukkinamo o piyamo ha wona sabu makko. Haray ko yoɓe andu kamɓe duhiɓe ɓen nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki qala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ad-dunya mata'un wa khayru mata'i ad-dunya al-mar'atu as-salihah. Sahihu Muslim. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki aduna on ko dakamme ko ɓuri moƴƴude e dakamme aduna on ko sonnajo moƴƴuɗo. Tawi a heɓi sonnajo moƴƴuɗo haray a heɓi keye. Si a heɓi sonnajo huleyɗo Allah sonnajo julɗo haray a heɓi ko ɗaɓɓetekon. Sabu noon nder suudu ma ndu wona ɓuttundu nder suudu ma ndu wona deeƴundu nder suudu ma ndu wona da'iman ko welo welo e yurmede e giggol woni ka nder suudu. Joni noon si a heɓi o sonnajo julɗo o sonnajo moƴƴuɗo dankomo teddinmo yurminmo. No nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam makiri noon an Anas bin Malik radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في شطر الثاني. إجمع أنس بن مالك أنس بن مالك يلي اللون صحابة جون أن النبي صلى الله عليه وسلم تبتين راد محمد صلى الله عليه وسلم قال بماكي كلا الله أركسي سناج مؤجد فقد أعانه على شطر دينه قندي haray sonnajo wallimo o heɓi feccere diina makko kam.
نلعب صلى الله عليه وسلم ما كنن فليتق الله في شطر الثاني هريكو يقول الله فكر الأبيرن duhiiɗo e suddiiɗo kala on golluɗo golle moƴƴuɗe o golliri fi Allah ɓare ɓay haray ko gollira kon fi Allah tun woni ko nafata on tigi hettoyay juddi muɗum ndin Allah o yeɓata on moƴƴinɗo golle muɗum sen daari suratwol raɓɓiɗungol Allahu subhanahu wa ta'ala on himo janti e suratul asr Allahu subhanahu wa ta'ala on daali honɗum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله سبحانه وتعالى وندري الانسراء هذا وقت الانسراء الله سبحانه وتعالى دالي إن الإنسان لفي خسر كبتي أنك هما اندر بردي نأنك فو هنا اندر بردي لو هاي غوتو اتتاك duhiiɗo ba suddiiɗo ba neɗɗanke on himo e nder perde ko non sabu Allah wonko huuɓa yurmeende yurminowo julɗo tefeere ko hoore leydi ɗo yurminoyowo gonɗinɓe ɓen tun kala akhara o ittiti o wi'i illa alladhina amanu wa amilu salihat si wona ɓen gonɗinɓe e golleji moƴƴuɗi idan ɗum holli woni duhiiɗo woni suddiiɗo so golli golle moƴƴuɗe o golliri fi Allah o yeɓata golle makko ɗen watawasaw ɓe yamodiri bil haqqi e goonga watawasaw ɓe yamodiri bis sabr e muñal ɗum ɗo holli en wondema duhiiɗon e suddiiɗon heɓe fota e diina l'islam on si wona konko Allahu subhanahu wa ta'ala ɓurni duhiiɓe ɓen e dow suddiiɓe ɓen wona no Allahu subhanahu wa ta'ala wi'iri non ko Al-Qur'an أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات هاكو آية هادئة كون الله سبحانه وتعالى أعد الله لهم
مغفرة وأجرا عظيما. tabiti en julɓe duhiɓe e julɓe, suddiɓe e gonɗinɓe duhiɓe e gonɗinɓe suddiɓe haa ko aya on haaɗi ɗon. Allahu subhanahu wa ta'ala on wi'i honɗum a'adda Allahu lahum o maraniɓe maghfiratan, hafranede bakkatuje, wa ajran e joddi aziman mawnude. Idan ɗum ɗo holli sunnajo on kanko kadi mo du'a yottingol e diinal Islam on yerwo embere ko wawi, wallitagol darano diinal Islam on yerwo embere ko wawi. Kono soobe ko tawata kon yahi haa suddiɓe ɓen duhiɓe go konzindira suddiɓe ɓen anana ɓe wi'a wondema ɓe suddiɓe ko du'a ko yoɓe jangu. Ma ɗum hiɓe yiɗi ɗissaje. Nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓe maki ballighu anni walau aya, yottina nelan haysi ko aya goto. Kala o yottinirɗo fi Allah ma ɗum o itti sadaqa fi Allah, ma ɗum o wallitori julɗo woni ko dole makko ɗen, e kala ballal ngal o wallitori julɗo kanko kadi o heɓai baraje. Ndaren qissa sonnajo tawaynoɗo sonnaɓe e duhiɓe buy natri Islam sabu makko. Sonnajon himo make Ummu Shuraik. Resimo gorko wonɗo Makka e gorol Quraysh, qabilatu Quraysh. Joni non ɓay Allah wonnuli nelaɗo Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam o sonnajo ɗo o laati himo noddana diinal Islam on haa woodi sonnaɓe buy jaɓɓe Islam on sabu makko. Joni non ɓay kuffar Qurayshiyankoɓen heferaɓen ɓe andi wonde mahimo noddande Islam on, ɓe arte ko cuuɗi ɓe tawa ɓe nguli maɓɓe ɗin naati ko Islam. Ɓe lamdodiri ko hombo woni noddugol ɓe nguli meɗen ɗin faade e diina Muhammad kan. Ɓe lamdodiri haa ɓe andi ko Ummu Shuraik. On tuma ɓe haldi yo ɓe ƴettumo ɓe nattamo ka yimɓe makko ɓen, kanko wona o jeyaka e Qurayshiyankoɓen. Kanko ko jeyaɗo e Ghatfan. Joni non ɓe inni yo ɓe ƴettumo ɓe nattamo ko yimɓe makko ɓen. Ɓe wi'i mo min ƴettudema min nattama ka yimɓe maɓen, sabu non tawi ko a jeyanoɗo e amen minen Qurayshiyankoɓen min waritino. Kono tawde wona ɗo jeyaɗa, ko nokkugo jeyaɗa, yimɓe makko ɓen ko yimɓe tedduɓe teddinaɓe marɓe doole, ɓe huuli warugol sonnajo on haa
yimɓe Qurayshiyankoɓen e yimɓe sonnajon ukkodira ɓe wi joni ɓe natto sonnajon ɓe ƴetti sonnajon ɓe ƴawnimo e baɗɗateeri mo annduɗa wona o towal wona baɗɗateeri ɗaatuɗo ko jooɗeteɗon vraiment sonnajon o sonji kamɓe ɓe ƴawi e baɗɗateeriji maɓɓe ɗaatuɗi joni noon hino woɗɗodiri ko Qurayshiyankoɓen e ko sonnajon hino woɗɗodiri naam ɓe yehi haa nokkugo ɓe wi'i yo ɓe fowto e nder ko ɓe fowti ɗon kon kamɓe kuffar Qurayshiyankoɓen Makka ɗon ɓe ɗanori e ko ɓe fowti kon ɓe acci Ummu Shurayk himo e naange kamɓe ɓe yahi ɓe waali ɓe fowti e ley ɗowdi ɓe acci sonnajon himo lettade ka naange hakke man ko tampi kon tawi o ronkiti o ɗon ɗama haa feƴƴiti o sonjike moƴƴa Allahu subhanahu wa ta'ala on itti ka asama ay ala ko o ronki ko wa'itata wa siyon hino mari koyɗe hino mari juuɗe ɗum ɗon junniti ka karaho ka hunduko Ummu Shurayka ɓe yari haa ɓe ɗonɗiti junniti go'o ɓe yari itti junniti ɗiɗi ɓe yari itti junniti tati ɓe yari haa ɓe ɗonɗiti no andirɗa noon julɗo ko noon duyra yarugol si o maɗɗiti ndiyam ɗam o yara go'o o itta o maɗɗo ɗiɗaɓum o itta o maɗɗo tataɓum wona yarirgol wono so tawi mummunte unturike e ndiyam hino yarde kutuma haari wosi ɓanto joni noon Ummu Shurayka e yariri noon laabi tati haa ɓe ɗonɗiti luttuɗan ɗan hibbi e maɓɓe ndiyam ɓuuɓuɗan ɗan on tuma iwi ko ɓe ɗonɗa kon iwi ko ɓe ronki kon on tuma kuffar Qurayshiyankoɓen ɓe fini ko ɓe ɗaani ɗon yari ɓe tawi o sonnajo ndiyam hino hibbi e hoore makko himo ɓuuɓi ko o ronkuno kon iwi o softi ko o tampuno kon iwi on tuma ɓe landimo ɓenni ene a yahi a ƴetti ndiyam ko men mari kon ka baɗɗateeri amen ka a yari o wi wallahi mi memali piiji moɗon ɗe mi memali ndiyam moɗon ɗam on tuma kamɓe heferaɓen ɓe wi'i awa ko honno yarirɗa hinole ronkere ko wondunoɗa kon e wihi a ɓuuɓi sonnajo on qalat o wi'i asqani rabbi yarnilan joomi am Allah ko fa'alu lima yurid ko waɗowo kala ko faala heferaɓen ɓe wi'i wallahi la in kunti sadiqan inna rabbaki khayrun min rabbina ɓe wi'i ɓe wondiri Allah ɓe gonɗina Allah kono
hiɓe wi'ayno wallahi kamɓe kadi kamɓe heferaɓe Qurayshiyankoɓe ɓe wi'i tawi ko gonga woluɗa ɗo haray jomima Allahjo ma on ko on ɓuri moƴƴude e Allahji amen ɗe Laata e Uzza nanditata e ɗin fof haray ko Allahjo ma on ɓuri moƴƴude e ɗin ɗimen rewata fof ɓe yahi ka baɗɗateeri maɓɓe ɓe ndaari piiji maɓɓe ɗin ɓe tawi hay hunde firtaka hay hunde memaka ndiyan ɗan no wonirno ɓen worɓe ɗon heferaɓe wonnoɓe nattugol Ummu Shurayk ɓe naati ka diina l'Islam sabu on sonnajo yi awa sonnajo hino mari valeur sonnajo kañum kadi hino wawi noddugol ka diina l'Islam yawmul qiyama sonnaɓe e duhiɓe haray hino takko Ummu Shurayk tawaynoɓe e naatiri diina l'Islam sabu on sonnajo ɗon e kadi kala moƴƴere ko ɓe waɗi ɓen naatirnoɓe diina l'Islam sabu on sonnajo ɗon Ummu Shurayk ɓe heɓay moƴƴere wanden moƴƴere ko ɓen ɗon heɓuno hara hay goto e maɓɓe witanaka hay hunde Allah wonko hakim ko moƴƴuɗo ko mari ko wona ko lannata haray en fof ko yen ɓurtu hulugol Allahu subhanahu wa ta'ala on wakkilo heɓa gikku moƴƴuɗo wakkilo darano diina l'Islam on sonnajo on kadi o ɗofto moodi makko o teddina moodi makko o waɗa nder suudu ndun diiƴu ndu tawa si duhiɗo on ari tawa himo mari ko fowto himo hawji howtitugol ka suudu makko duhiɗo on e suddiɗo on ɓe fof ɓe wona cuɗantoɗo goto kala e maɓɓe woni hadis e gaɗo e Ibnu Abbas radiyallahu anhuma annahu qala inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an atazayyana li لأن الله عز وجل يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف في سورة البقرة ابن عباس ماكي ko egga ابن عباس أنه قال ɓe maaki kiɓe yiɗi cuɗanagol sonnajo parano sonnajo wona no ɓe yiɗiri noon yo sonnajo on paranoroɓe na yo taw a yiɗa tawdugol e sonnajo on conci ɗi o defiri ɗin a yiɗa tawdugol e sonnajo on e suudu ndu woncitaka annon a tambitaki hoore ma a yahay golloya ha tumbere jemma arta leer ko falɗa tawata kadi sa arti ko suudu wonɓe ɓen ka nder suudu fo hino ɗinƴima tawa a haajaka e tambitagol ɓandu ma ndun wona kadi cuɗanagol parano suddiɗon haray suddiɓe ɓen e duhiɓe ɓen no woodani
goto kala e maɓɓe ko wodani oya kon bil ma'ruf haray kala ko yo jonnitoya no du'ira non e no moƴƴiri bi idnillahi ta'ala haray ko haɗo mi woni argol mi daro lantoro Allahu subhanahu wa ta'ala on yo o jaɓan en fof golleji meɗen ɗin o newinana en fof jogitoren ɗan gurdam aduna ɗo wasi tawi hi'en voyajude maɗum hi'en fowti e ley leggal sabu noon ko neɓuɗa voyagugol a howtay ko wonɗa yahugol ɗon siko a fowtiɗo a iway e ley leggal ngal fowtiɗa ngal e muɗum en fof anditen har hi'en anduno yimɓe buy ɓe yahino ɓe acci en ɗo buy e meɗen majjaka fi Ustaz Sherif nyandego ko kamɓe wonno waajagol en nyandego ko kamɓe wonno daranagol diina l'islam on ɓe hikkike yeeso no ɓen ɗon hikkori yeeso non hari buy no andi ɓe ma buy yi'ayno ɓe ma buy nanayno hito maɓɓe joni noon koko ɓe acci ɓaawo kon ko rikoda ko ɗum ɗon woni ko yi'eten ma fotoji ko yi'eten ma ɗum hawa maɓɓe ko naneten amma kamɓe ɓe hikkike yeeso enen kadi nyande goo ko enen hikkoto yeeso lantoro Allahu subhanahu wa ta'ala on yo ƴettutu goto kala e meɗen sanga o suɓi en o yiɗi en o yaafi en o windi en natoɓe aljanna haray en fof ko yo wakkilo ne'irgol fayɓe ɓen needi l'islam wa kadhalik ɗo yomi waynito sakkitorde konngol angol en andi Allah won hino nelduno en jarrabuye o COVID-19 coronavirus on ɗum waɗi han jama woni ko cuuɗi confinement on kadi neeɓi wonugol ko cuuɗi neeɓi kono Allah waɗata ko haana ko waɗi wo haray ko ɗum ɓuri moƴƴude ko ɗum ɓuri haanude ko waɗi wo haray sababu muɗum no ton faatiɓe ɓen yo Allah wa yaafoɓe naada ɓe aljanna waɗa ɓe yanɓe shahid enen luttuɓe ɓen wonande hulunoɓe yo Allah won waɗan en ɓurirɗum bakkatuji meɗen o ittanay no newori haray so tawi ekkolji fayɓe ɓen fuɗɗitama e leyɗe ko wonɗen ɗon ko yen walluɓe wasi yo ɗenɓe yoɓe respectu ko laamuji ɗin wallini kon e leyɗe ko wonɗen ɗon woɗɗodirgol distance on e waɗugol ɓe max on kala ko moƴƴi e ko komi yewten ɗo ko immorde Allahu subhanahu wa ta'ala on kala faljere ko yuɗon nga sabu noon haray faljereji ɗin hino ɗuuɗi haray ko immorde e yewtuɗon e shaytan lantoro Allahu subhanahu wa ta'ala on yo o yaafolan e kala faljere hum komi waɗi ɗo o jaɓanen en fof golleji men moƴƴuɗe ɗin haray en weltano auditeur et auditrice Lawol Kisal e équipe maɓɓe on e équipe julɓe ɓen en encourage ɓe kadi yoɓe ɓurtu wakkilagol
yo Allah o naɓɓi yeeso radio on wa kadalik équipe ji luttuɗe ɗin fof waɗa barke duɗe ɗen ɗe fof majje o okka ɓe baraji ɗin o waɗana ɓe sadaka ilowo araye mi weltanike ummu habiba nenan isatu woni ɓe sabu yomi wawa howtugol ɗo hande yo Allah o weltano ɓe o okka ɓe baraji ɗin o yoɓan on fof ko ɓuri moƴƴude e joddi ha enenan hajja fatimata ñeppi أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوتي أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Q&A session has started. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سيدة ما شاء الله أرينا يلتقي فترة كونا سيدة أرينا بيلتقي درب مقا كسارة يعني قلنا بيلتقي ɗo yoɓe artude sayra ɓe artay haray ɓe weltanama ɓe du'anama nene satu en sino ga haray ɓe wawi ittude micro maɓɓe kamɓe kadi kono haray sayda fatima yalti nder ga taho namnene satu waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu aleykum waaleykum assalam wa rahmatullah وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله ما شاء الله تبارك الله الحمد لله الذي أكرم النساء في الإسلام إن جرني الله عز وجل تدين أصنع بين دينك وكان كتجي الله جوم تبارك وتعالى أسبيك أوي كقادو أولا كقادو أويدني إن جرني الله تدين إن إكادو الحمد لله إن تنيك نين فاطمة الله توب جوم أكيد أبلتنا بس إن أبلتني إن آمين haray ɗo ɓe makani en yewtineji labaɗe Allah ɗuɗɗin sifa maɓɓe e meɗen so ɓe yoni en hadis goto mo ɓe maki on hadis khudri on wonde nelaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam kala on mo arsiki ɓiɓɓe rewɓe siko goto siko ɗiɗo ha siko tato walla siko bandirawo o ne'imo nedi l'islam o okkitirimo e islam o daranimo haray o heeɓi passeport natugol ka aljanna ɗum ɗo ko moƴƴere molanade alhamdulillahi rabbil alamin nde tawno eno ɗuuɗi kadi e communauté men on ɓe tawata ha joni ɓe famali on ɗon hadis si tawi goɗɗo heɓali ɓiɗɗo gorko ma o heeɓi wurali ara hiɓe yurminamo bana eɓe inna jaga heɓali gorko o yii donc haray en yiyali hay nokku kadi wano ɓe makiɗi ɗon noon nden ɗon moƴƴere ko janta toon wonde mo heɓi pay koye ɗiɗo e ma tato e goroy e heɓoye nden ɗon moƴƴere ɗen andi moƴƴere no mum fof kono noon kon ɗon hadis woni ko humpitiɗen fi mum ɗum ɗon kadi ko moƴƴere ko ɗum waɗi janngugol ka diina ko neema a heɓay fowtere fi duniya wal akhira so ɓe buyno wullito min mi heɓali gorko waɗanelan du'a musidɗo julɓo so tawi tun a heɗike oɗo hadis haɗa koye jarno allahu azza wa jalla so tawi ɗa mari ɓiɓɓe ɗiɗo rewɓe ma gooto bal hay sa mara na feri noon so tawi ɗa mari ɗum ɗo hiɗa tanƴininde ɗo moƴƴere kadi yoma hiɗa gonɗini allah azza wa jalla hiɗa felliti nelaɗo ko maki kon kono wonire ɓayde gandi ɓe makata so wona wahyu o yii e donc hara e jarni allah azza wa jalla mo tawata kadi no ɓe makiri ɗo ni ko sonnajo ka dina men e mawnude ko sonnajo on lo inanoɗo ko on kadi atti heɓde teddungal yani gonɗingol ka dina ɗo neni Khadija bint Khuwaylid en fof en andi history on kono makiri noon kanko sayda on aydan nene Sumayya ko ƴiƴam sunnajo hatti rufade fii ka dina ɗum ɗo fof ko neema kono wano fullo fof ta yewti tan waɗi ande fullo fof tan wawi yewtere mo anda hutorta sonnajo no mari teddungal kal islam musidɓe yoni en tun ko tawata an sonnajo on si a resama hiɗa ka suudu ma
every single thing koye moodi ma adda sikono sariya o wi'iri noon en wiya noon yo addu ko mara mais an ko yawno ko suudu ma ɗoftoɗa waɗa piiji ko hanoɗa wadde ko wonon fof andiɗen noon ɗum ɗon ko neema sabu no enen arɓe ɗe cae ga yiwɗe yaltugol yaha golle e jaa ɗum no wonde lorra donc sari no goɗɗo no fawanima ɗum ɗo fof andi ko tedduɗo ko woni a andaali musidɗo an tedduɗo haray kangal no yewtere jarni nene Fatima en andi teddude ko Allah waɗani en kon jarnen Allah azza wa jalla rento en noon ko fotawna seeɗa e hadith goto kadi monela emako nela sallallahu alaihi wasallam kadi goto wonde ko ɓe royrano dowga ɓe ndaaro ɓe tawno ko sonna ɓen ɓuri ɗuɗde ka yiide ɗum ɗon kadi no maƴina en ko fotawna seeɗa ko en tedduɓe donc joɗen teddungal men ngal e gollitiren ngal etoɗen ɗoftagol ngol etoɗen toragol jooma tabaraka wa taala yo barkin ko okkoren kon yo oppe moƴƴire fi dunia al akira tan tawaye eɓen ɓe rasulmaki hino ɗuuɗi tawoyteɓe rewɓen yani ko ɗum woni ka yiide nden ɗon kadi yewtere hino sen anditinde hiɗen ɗitto kono haray koyen andudo koyen tedduɓe e ɓeɗo ɓe sifanike en ɗum wondude e biddalil qala allahu taala qala rasulullah alhamdulillah ɓe andano ɓe Allah to hewtiɓe hannde andunoɓe tawno wersinde andotoɓe anditi haray ko yamodirɗen ko janngo diina kan sabu no sen janngi ka en faamay ko honto place men o woni piiji buy ko teddinaynoɗa a taway jaka ariya koye tampere wonɗa a heɓay fotere fi dunia inchallah fil akhira donc haren to nde janngo ka diina musidɓe wawen andude honto place men o woni wawen ɗaɓɓude ka andanɗa hoorema lannata to en fof en nani kalakhira nawnugol ala to ngu o nawyugol ala maayugol kadi ala e donc hara yangano ɗen ka andanɗa hoorema ko toon luttata noode yete jannatul firdawsil ala bidinillah sonnajo naatiiji boyi kadi woni ko yamira fii naatugol aljanna donc hara kono ɗum ɗon fof faamike o ka janngugol diina kan hara wakkilo ɗen janngen Allah ɗuɗɗin sifa sayda Fatima e meɗen e Allah waɗa barke maɓɓe e zurriya maɓɓe on e Allah ittanɓe kala ande si tawi ɓe mari ande yo Allah okkorɓe kala moƴƴere daguiɗo nde yilaade hakkunde leɗe kam yo Allah azza wa jalla ittan en nde ɗo nawnar yo Allah barkinɓe e attiɓe e waɗande en oɗo nokku kam moɓodire e faltoɗe ɗiɗo piiji e musidɓe julɓe tedduɓe haray mi janni seni ɓen fof e heeɗi muhadara mi jarni kala julɗo ka woni e nder aduna torori Allah yurmede makko nden kala ka julɗo aani yo Allah jomata tabaraka wa taala ittanmo ande kala wonɗo nema mo Allah azza wa jalla wela yo Allah azza wa jalla duumimo en yo Allah azza wa jalla udditan en makkatal mukarrama ya alhamar rahimin ittana e nde nownare rottana en tranquillité on ɓuuri ka wonno allahumma amin aywa barakallahu fikunna Sayda Fatima ñiɓɓi aray micro no e juuɗe ma nam nene sato haray on kadi on weltanama on du'anama haray Allah subhanahu wa ta'ala on allara kanko adi haray nan anditina ɓeɗo kadi ko amiraɓe men tedduɓe nde ka lawol kisal ɗo haray ko kamɓen ko occupani en e éducation inchallahu haray yiɗo watta golle labaɗe yo Allah subhanahu wa ta'ala yoɓɓe ko ɓuuri moƴƴude haray ɗo hande hatta ɗo bi isnillahi haray tan on pooɗike seeɗa inchallahu e haray nene Fatima en ɓe sentanto en kadi ɓe yewtano en yewtere goo ko yewiti enen ɓe sonnaɓe sabuna mi sikki tun tawi hara ko enen sonnaɓe kadi woni yewtude ɓuuray wawde nafude enen sonnaɓe ɓen sikko sonnaji ɗimmojo men kadi soɓe haray ɓuuray jentade ɓuuray convaincade ɓuuray suusinde yimɓe ɓen kadi wakkillingo yimɓe ɓen e ɗaɓɓugol diina ka ɗaɓɓutugol kay janngugol ngol e soɓe haray min weltike fota min weltanike Sayda Fatima en kono neni sato e kala e naatuɓe accitu golleji mum ɗi naatuka radio law kisal ɗo jentagol bayana on e hayɗo min yaafini kadi ko retard on waɗuno kon seeɗa kono alhamdoulillahi e sago min ko ɗo wonten noon ha bimbi kono nande ɓe haɓɓaɓe e hara hannde en hatta e ɗo bisimillah e hara en weltanike ɓen tirki Allah yo Allah waɗanɓe ko mandaka maɓɓe ñande yawmal qiyama ñande woni jawɗi ɓiɓɓe haray en kadi ɓe sento kadi ɓe yewtana en fi toujours enen ɓe sonnaɓe e ɓe yewti en hannde teddungal ko sonnajo mari kon bi isnillahi ɓe are kadi ɓe yewta en fi sonnajo on e yiite ngen kadi sabuna on andi fiji ɗin ko beede yaada e andi teddungal men ngal en andi ko waɗotoɗen e inchallah e bawgal Allah Allah yurminay en o koraygal janna yo Allah subahana taala hawtiniren fof ka jannatul firdawsil ala haray amme weltike foto Sayda Fatima en hatta ɗo hannde haray ɗo min salmina Modibo on e paykoye koye fof e musidal ngal fof toon e haray on luttuɓɓen kadi fof salminama haray no min andintirinta noon toujours si tawi hara woɓɓe arino ɓe manki
honno ko fuɗɗorde maɓe natata woɗɗike seeɗa hara inchallahu ɓe wawi yiltitade ka page meɗen Laawol Kisal ka Facebook ma ɗum hara ka YouTube hara hiɗi ɗon hara kadi inchallahu haray bayanaji ɗin fof kadi ari sur école Laawol Kisal fi sonnaɓe hisɓe kadi donc haray ɗon kadi otino wawi yaade o jentitoɗe toon saabu haray nafoore molanade no ɗum ɗo bisimillah surtout jento ɗon ɗi ha moƴƴa jentino modiɓɓe mon ɓen kadi e worɓe wonɓe ɓen ga kadi yoɓe jentoɗe moƴƴa bisimillah hara nen Fatima on weltanama on to anama haray bay jonde men juuti seeɗa yomen accirtu on haray sento ɗon bisimillah neni sa toon waɗana en du'a ɗon haray waynodiren ɗo inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sayda Fatima. Naam, nena Hissatu. Moodi albarka jarama donama weltanama haray min jonɗiti on du'a on waɗane en ɗon du'a on biidinillah. Waɗane en du'a on nena Hissatu. Maɗum nena Fatimata ñeppi inchallah. ko nena Hissatu woni ka radio ɗo inchallah. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا بالقرآن ارحمنا بجنة الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين بأسماء الحسنى وصفات الأولى. اللهم ارفعنا هذا الوباء اللهم ارفعنا هذا الوباء. اللهم أدخلنا جنة الفردوس الأعلى بغير حساب يا أرحم الراحمين جميعا أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين آمين. من ترى الله يرمي نقني كانكو إذن أندي الله كانكو جوما تبارك وتعالى كورونكي يلا إتنين دي ونوناري يلا ووتندير برد جلب بين كالا كجل آني يلا إتن جل أند كلا جل أند إنما مو الله بذا يلا دومي يلا ووتندير برد من دي سبنا كوسي برد من دي ووتندير وابي يوم ديد يلا أوبي فامو كل دينا كان فامو سيلو إن ترى الله يرمي نقني يودان دي ينغو ينورو قول لي جمين دي kala ko tawata en faljude ɗi golleji men Allah humpito en ɗum o ittana en ɗum ka aduna ga kala ko tawata en hawrindiri e sawaba yo Allah jooma duumi e ɗum ɗon yo dando e ngaaw dando e yiite awa yo moƴƴintine ha onade e jannatul firdawsil a'la ya arhamar rahimin amin. Assalamu aleykum wa rahmatullah wa sallallahu wa salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. on kadi barka seeɗa Fatima noon kadi on jarama aɗa ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala on kadi ɓeɗon ɓe mum jatta yo Allah jonnutuɓe ɓiɓɓe maɓɓe ɓen kamɓe kadi e jam moƴƴere ittana ɓe oɗo suno e ittana julɓe ɓen fof sunuji dandamo be ɓiɓɓe mum jattede jattaɓe fof jonnita en ɓe amina ya rabbi. aray on jarama albarka moɗon mbi aray en hakkiɗo ɓe isnillah e seeɗa Fatima ɓen salmina modi bonge fayɓe nani a yettoto inchallah on jarama Allah ko baraji ɗin. Assalamu aleykum. habbito yon kadi bi isnillah waɗe programme sento ɗon kadi ɓeyditanon en bi isnillah. aw bi isnillah. assalamu aleykum. wa aleykum assalam. Goodbye.